good morning, good morning. Actually, good afternoon na. Magulang ko bugtaw kay nagpulaw ako kang gabi. Okay, since nagpulaw ako kang gabi, I don't feel good. Diri lang ako sa balay. Wala tayong ganap for today. Hindi kita maglagaw, pero maginbilin sa akon ang amon nga bata gamay diri. And today, I'm gonna teach you how to panahe. Yeah, rock and roll, man. Anong ginatawag ng panahe in English? Sewing. Sewing. Kung paano magpanahe, all you need to have is a thread. So, thread, dapat may hilo kita. Sa Hiligaynon, this is what we call hilo. And, syempre, dapat may needle. Gulang, nagilingamon nga needle. Assorted needles. Dayon, nagpangita ko to, nakita ko ni siya. Happy needle. O, diba? Pating needles, happy. So, everybody should be happy. Ano siya? O, diba? Ang ganda! Damo-damo, set sa needles. Kag, damo ni siyang mag-help sa imo magbutang sang thread sa sulod sang needle. I don't know what's the name of this one. I-search ko, tapos butang ko sa dalo. And if you noticed, ang aton nga set sang needles, damo-damo siya sang sizes. So, depende kung manipis ang tela, so thin ang tela, you could use the small needles. Pero kung madamo, thick ang tela, like ang others, diba, may nagapanahi sang mga shoes, they use the bigger ones. So, amo na, mas damol. Kag mas dako ang buho sang needles compared to this one, the small ones for thin nga mga clothing. So for today, we're going to treat Pikachu kay napilasan iya nga bulig. Iya nga. There you go. Ang iya nga tail na karkas. So, kinanglan nyo man sa scissors, pero kung talungin yung ngipon, pwede nyo pwede nyo kadton, pero of course, I'll teach you the proper way. There! Let's do this! So, first thing that we should do is to estimate the length of your thread. Then, let's insert the thread in the needle. Ta ang tip sa imong needle sa thread, then ibot-liboton ta siya. There. So, dapat from inside para matago ang knot naton. At least natago. Kita nyo, natago to siya. Ara siya ang knot. Ara sa sulod. So, we have to hide the knot.
Ta-da! Ta-da! Pikachu is alive! There you go. Thank you very much for watching. If you like this video, please do give me a thumbs up. Like it. Share it to your friends. And don't forget to tell them to subscribe.